Dragi prijatelji, pozdravljamo vas iz Vukovara. Nalazimo se trenutno na vrhu čuvenog vodotornja, odakle zaista impresivan pogled na sve strane. Evo, nadam se da možemo malo da vam dočaramo. Malo je ovdje sada vruće, pošto je užarilo sunce, ali ovaj pogled je zaista nešto što se ne treba propustiti kada ste u ovim krajevima. Dobar dan, kolega. Imamo samo jedan tehnički problem. Podignuti su ovi dvogledi, odnosno dalekozori na visinu koja nije odgovarajuća za ovako jednog malenog gospodina, pa ću ipak na kraju morati ja da gledam kroz to. Evo vidite, ovo je najviša tačka tornja, odavde se dolazi. Možete doći do vrha peške ili liftom. Mi smo zbog ove vrućine ipak se odlučili za lift. Eto. Ćao.